TV ne kairi ibwega ni untu bwa gutwitikia kwa miaka 10 na kinya gututwikithia namba imwe Weru TV ni twe rumuri rwa Amiru na nandikirwa rero turwa ntuku ya Narua Kenya ni kungwirite miaka 63 kuma Kenya igukinda mukoroni na guchita marune ja muchunku akiaria arentere chia Wajir Rais Ruto naonekete gutariria umbani bwa nthiguru ya Kenya ende tukiarani na kari kaunti ya Isiolo baugite bate kuona gintu kya gukenera miaka 63 nyumene kumania na goro ya uturo amona bo umambura jaja nejonekete kuthithika kwa wingi ntere mwanya Narua kioria getu kirigwe nigekiuthu na kionere Nwetire mamburene za Madaraka kaunti yaku kethera otireta tutaririe gitumi giaku gukurukira 23578 na kinya kirimite andao yetu yokinyaniria nwetire mamburene za Madaraka kaunti yaku amana ntitwira nkureterete ni Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Ende unimbuga mama gase kwangugine kinyanto baba athurire Ruto nuntu bwa kwinga mama no bamurekere Mugambi Manyara kuringira Njebe Kawira Mwangaza gucokerwa giti kia ngavana wa Meru Rais Ruto gutongeria mambura za Madaraka kaunti ya Wajir Gavana ntwethinkia gwikira karibati mau mawira ne nkabo kiri mambura za Madaraka jaraja thithikirite ntereji Magana ja karibana nyuki guchumiria kuregana na waki bwa gikaro kia ajiba Ebola kira kibangiri ntere cha Laikipia Mona niretwa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cheto chikambiria thaiji wakili Mugambi Imanyara nendekithitie guchokwa gwa Kawira Mwangaza gitine kiangavana wa Meru augite ni Weru ate ni siasa ciatonyithirwe ni kenda Kawira ana akiuga rais akeja gutetheria guchoka kwawe akona ugwati mbaru kuma kiria Meru bare nyuma ya Mwangaza augite we akaigika Kawira itikumakania kethira akagwata mbaru rotererwa 2 term kana rwa 1 term Muthuru Muriuki niwe uthuranirite riboti iji Mugambi Manyara urani mwandik munene wa kiama kia DP na kinyane mururigite kia seneta nene kaunti ya Meru nombete kwithwa gitariria urakumba kumbikana ati Kawira Mwangaza agachokwe kairi kitine kio ngavana nene kaunti ya Meru kuchokia Kawira Ruju is very simple. Nekirite kesi kotini. Kesi iwe tagitwa. Mtu ura wikirwe koti speaker wa Senate. Nondu no wetikirite kuriringwa kimakosa. Na speaker agachenjia mind yako agwita akonega mbaria Kawira kale atonyeri ni antu bakukumi na mbeche ciotho milioni gana no kujubu butarite Senate kagita kau. No achenjero yo akauga Kawira nachoke ngwine kinyana athiru makosi ya manene muno na manduya kathirira u so speaker of Senate no bwirite kwandimit ke makosa ya tonyire giguimpiki Kawira na mbeche ciari tu nyinge muno na koti igwa agwitikirie gamba ligitwe ikiuga Kawira nachoke ngwine akachoka Ruju akiwa ndebo kathithika kinya thingati bawe pomenya kurekera mutongerio mugongo ende unimbuga mama gase kwangugine kinyanto baba athurire Ruto nuntu bwa kwinga mama no bamurekere no buge na ndino ntu mama gochuko gwene ino barekere Ruto na bakanisa ndira bakwendanwe muntu urambije batenda kurekera mukamatio kabuyu na mukamatio nkunie milioni gana Kathuri Murungi araugete nandi kitukumakania kethira Kawira Mwangaza akethire 2 term na wethure 1 term punkake ibakugwatana mbaru yes gutithine riau ni antu baba ingi ban support aba 2 term
na kawira nti musapotani no ntwai one time musapotano ntinda musapotete kinyalira utali na tamu mo kana ijiri no tiro twari mantu atu tam ana one time na kawira twari ya mantu jole to komba kulitera mirungu so narua ndi ukingu support kawira asoka kitendo kyawe na ntumba kwa le mantu next month ntumba kwa le mantu next year na kinyawa ntumba kwa alia utowiye mantu aroju da iji kera kina maana itukuga kawira nacho kungwene nontu no thuri etho igitine kiu tukuga cho kwe ne antu ba miru Arankoroki Mugambi Manyara onekene akirotera thirikari mutuma de mantu yegie wetina mbere thuri mutuma ndenda gukora 2027 ibange butirimane akawira ndebene buringirwe kura amiru baba bwathurane na mwangatha hii utima indero ya kwendelea Miru County ni atongire batirimanire na ndeba gwiba kwenda kureja into ya Miru County na bati kuringanira gituma na kiwi kyo kawira mwangasa aregete na kiwi gutuma tha hiyo kuona ntu bangenti sana no ntibegire kumenya ukweri na utima endeleo tha hiyo kwendelea Muthuri Murioki Oro TV Mutiriro Kangangi. Rais William Ruto ni atongeretie mambura ja madaraka kienine kia Wajir kauntine Oeu. Akiaria Ruto nonekete gwikumiria mambura jaja kuthithika ntereji akiuga gwa Kagita ntereji ni chiethirite ikiathurwa. Akibekira mawira nenkabo jara thirikari yawe ikubangira kaunti na ntere ingi cha North Eastern. Anthony Kathenya ari na riboti tariria. Mambura ma 63 magukungira ntuke madaraka marithithikagwo mdi kaunti ya Wajir na gutongerwo ni Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki. Maisha bora ya baadaye. Peperusha bendera wanafunzi, tumkaribishe rais wetu. Akiariria Kenya na karibante reino, Rais William Ruto ni ridhitia ati thirikari ya Kenya Kwanza ili mustari wa mbele gutira utinterano jikujia Kenya igutigwa nyuma kili maendeleo. Madaraka, our freedom, our dignity, our self-determination was never meant for some Kenyans and not for others. It was never meant for some regions and withheld from others. Madaraka belonged, still belongs, and will forever belong equally to every single Kenyan. Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki bakiuga ati kwa miaka itukite gwentere imwe ja Kenya jithiritwo igitengo muno kiri maendeleo indi tha ino ntere ino ta county ja North Eastern ni jambilite kuona maendeleo o ta ntere ingi ja Kenya. For this marginalization, I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. I want to congratulate you, Mr. President, for taking the inclusivity and equality agenda of our country a step further. Katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, serikali ya awamu ya 5 ambaye wewe ni kiongozi wa hiyo serikali imefanya mambo muhimu ili kuweka mbele utaifa wetu na kuunganisha taifa letu la Kenya. Governor wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi akieleza gikeno kiae nyuma ya thirikari kujukia tagaria ria kuthithire mambura ma kaunti ya Wajir. The people of Wajir and the wider region will for years to come look back to this day with pride and awe. They will remember this great honor bestowed upon this county by you, Your Excellency. We are dismantling that legacy of exclusion. One road, one health facility, one school, one project, and one opportunity at a time. Mambura mama mamuri ni makinyoni ya Kenya kuingiria 10 amwe no gumarari mambura mambere kuthithika kwa Kagita kanini nyuma ya kulika mbere tha 5 ja rukiri. Nkiripotera Wero TV Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Otawithire ni gukujiri mwagono thongi bonene kiri mambura ja madaraka gukurukira mikire ya antu ndwimbo matinda na untwire kuchencha kwa borithi na kinyamonania ja jeshi ja jonthe mworoto jari gukungwira miaka 63 na ithatu yo chiathi ni ndhuranirite ripoti iji. Otawithire bo mamburata za Kenya guteagaga manto za gukenia metho jaku nyuma ya maromba Rais William Ruto na nkathewe iberekere kienine kia Wajir gukungwira madaraka. Hago kinya kienine Rais Ruto ne ajokire kanya kuthiuruka kienike agikethagia mwingi jurezo gweterete na nkero kumenya ni matunda jariko abareterete. Maisha bora ya baadaye. Peperusha bendera wanafunzi, tumkaribishe rais wetu. 1, 2. Akenya bakioneka gwikira nguo cha rangi ya bendera ya Kenya. Karibu. Mheshimiwa Rais. Na jomona neja abidhaba ukariando wangine mwanya cha Borisi no Mwanka. Wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita chini yake mavazi ya mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni B Company Kenya almaarufu Border Police Unit chini yake Inspector Rafael Muneria katika magwanda yao na kinyaru uone ndege chionania utaramu bwachio. Ndwimbo chiaringwa mono cha untwire bwage Somali kana Kiarabu. Nintuko ere Kenya bakongwaira omwaka kwamberia gwitongeria bubongwa uchiathi boko gwatikana. Maureen Kinya, Nteto cha Weru. Mambura ja madaraka ntere cha marane jathithikirite ntere cha ganga akariba kirombwa kurumira urumwe kagite ne okau na wenga bana muthomi njuki nonekete kumakira uongere kubwa makarika ja nchobi ndegene watho na kinyotomiri bwa byuthe bya kugia wodine ya mugwe akiuga baria baitonya ndetie na biashara eje bagatirimana na watho augete kinyathirikari yawe ne kugwatanira na ndwangi cia ukaria kurwa na wagagia miario iria igiki ni County Commissioner Martin Mugambi gatumenyithie. Nini wa kamishna kaunti nini ya Mara Eunice Wambua-Mbithe auritie akariba gicigo mbunge kia Mara na nkinya Kenya batika gwatanire na ciaca cia kwathurana ciaca cia ukabira na nkinya ciaca cia mpatho gwarira mwanka wa 2027 kuthengeria. Naona hiyo mbio watu wameanza kukimbia, wameanza kutembea. Sisi watu wa Mara tukaribishe wote wakuje wauze sera zao. Na sisi watu wa Mara hatutaki vita, hatutaki maneno ya uchochezi. Sisi wote ni wa Kenya. Mbithe augite wa mochia chana gwatogeni na akaribichwe. Na sisi wote ni wa Kenya. Tusikubali mtu atuletee siasa ya uchochezi. Tutabaki kuwa wa Kenya na hii Kenya ni yetu. Mbithe na atongoria bara bange bokaria kaunti no nini ya Mara bauritie aciari kumenyera na bao na mono mukarire mama maumanetie na Mara makarikire kiri cukuru yare ya utumishi ntere cha Girigiri. Imekuwaji mtoto anaweza amuka awashe moto watoto wenzake wakiwa wamelala? Hiyo utu ilienda wapi? Kama wazazi tujiulize hii. Sisi kitengo cha DCI tukikupata kama mko wanafunzi 800 na tukupata kama wale walipatikana wale 8, ujue maisha yako itaishia hapo.
barire ngikirikia thogia gukungwira mandaraka ngavana Muthomi Njuki augite wandia mugwekiri gicigo mbunge gacuke gamba ng'ombe ikwingeithia unywi bwa nchobi ndege iwatho na nkinya Kanondo sana hapa Muguri kuthendi tukwa ripoti maundu macera baeria ngane kwendia kariku ira ni kwendia kariku ikwendia kariku since the year 2022 tukasema tutapunguza baa zile zinauzwa katika Tharaka County to regulate tutapunguza masaa ya kuuza. Njuki augite iba kugwatanira na mobicha bokaria ta thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gukabanira na nkinya kurwa na Tunondo na nkinya Nchobi no ndege iwatho. Watu wote wako na hiyo kitu kanaitwa Kanondo katika biashara yao. Tumekupatia leo usiku tu uende utoe urudishie Mchina. Karoni giki kamishna David Gitonga aragwata ntheto ino cia ngavana Njuki mbaru. Hai tunaongea hivi tumeshika 50 na tutazichoma hivi hata ikiwezekana hii wiki, na tulikubaliana na gavana na tukakaa kamati iko hata na maofisa ya gavana, tumekubaliana ati lazima wewe kama uko na hiyo duka, kama ni nyumba yako ya biashara, kama ni bar, na tayari wale tulitoa kwa bar, hizo bar tulikubaliana license tuna withdraw. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Onde nthiguru ya Kenya ikungwirite ntuku ya madaraka akarintere cha Isiolo ne bathujite uria Kenya itite na mbere miaka 63 nyuma ya kuigwatira uchiathi baugite bo batikuona gintu kia gukenera kumania na gwitia kwa ngarama ya uturo iromba ria unande ne thirikari ya Rais Ruto guchwa uria ikamamurukia Mukenya murigo jwa goro ya uturo. Bantam Murangiri na andikithitie ugambi bwa kariba. Iguru ya Kenya gikungwaira ntuku ya madaraka ya miaka 63 ntuku ya narua akariba Isiolo ibaugite utegintu kia gukenera ntuku ya narua ni kwithura ngarama ya muturire ire iguru. Kwetu ijakuwa siku mzuri ama sio mzuri pande yetu, kwa sababu hata saa hizi ukiangalia vile kunakaa weather yetu saa hii unaona hakuna watu. Leo ni siku ya soko, hakuna watu kwa soko saa hii, watu wengi sijui kama wameenda Wajia. Na leo kama siku ya Madaraka Day, sisi kama vijana wa bodaboda sisi hatusherekei kwa sababu uchumi ya Kenya mali iko ni mbaya. Kiangalia saa hii hapa soko kila mtu ako busy kutafuta riziki. Hakuna mtu ambaye ako na wakati hiyo kusema ati tunaenda kusherekea kama kitambo. Siku ya leo wengine wale wanasherekea siku ya leo ni wale wako na urafiki na serikali ndio wanasherekea siku ya leo. Lakini wale wananchi wa kawaida siku ya leo ni kama wanahusunika. Siku kama leo Madaraka Day tulikuwa tunaenda kuimba huko Mbarasa Park. Tunasherekea, tunakula, tukirudi nyumbani iko chakula ya kukula. Lakini saa hii ukikosa kunja kwa soko, watoto yako watapata kitu ya kukula. Nkuruki ibogete monkera thai batina gintu kia gwikumeria miaka 63 leo chiathi. Walikuwa wanatupigania ili tupate kuwa na uongozi mzuri, tupate kuwa na freedom mzuri, lakini saa hizi ukiangalia hakuna uongozi ambaye inatufurahisha sisi wa Kenya kwa saa hizi. So hata tukisema tunajivunia, tunaumia. Bado hatujivuni tuwe na ile tuko comfortable kama wenye walitupigania walikuwa wanataka maisha ya baadaye ikuwe aje, kwa sababu wakati iromba rao kile thirikari kunyirwo ngarama ya muturire kenda no maicha jomba kuthautha. Tumekumbukwa raundi imekusherehe imekuja kwetu, lakini bado tunataka pia maendeleo ikuje, si sherehe peke yake inakuja. Sasa vile tuliwachagua na yale maneno matamu waliotujaza katika nyoyo zetu, hili tuwachague wayatumie pia kutunufaisha katika maisha yetu. Rais Ruto nakuambia jaribu kutushukishia angalau mafuta. Uchumi imekuwa mbaya kabisa, maisha imekuwa ngumu. Sijui tutafanya nini baada ya hapa. Sasa naomba tu rais yetu atuangalie, kwa sababu ni ukweli tunaumia, lakini tu tunajikaza vile tutaweza. Lakini tunaomba tu tuangalie, kwa sababu siku kama ya leo ukweli tungepumzika, lakini unaona tu hakuna. Nkiripotera ntatu cha wero kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri.
Na tuaja turi kuria kethira narua nwitire gukungwira na madaraka na kethira utireta gitumi giaku ni kiriku kiri namba yetu ya SMS. Kirimi Beckman kutoka Ikoma Siva Ruga Wero TV. Hello, mimi sikuenda kwa sababu sikuwa na mkate wa siku, nilienda kufanya kibarua. Rutererwa Facebook Justo Mutwere Ruga to do what. Dani Pablo akauga hizi ni jaba, nawe Sospita Adapa akauga big no. Arsenal Gala akauga no. Professor Efas Motharimi akauga no longer makes sense. Eta nambe na kudhurokeranira na bautwe kukurukira namba ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria kagitene kakatuthe tukinogoka anini tugechokera tukabumenyithia bure ntuko ya madaraka etire nambere kauntini ya Tharaka Nithi. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Maigene ja murujo dosi kwena mamitendero kone ibaribia ntonyere na kuma thokone chakiru kwena mamyankene isiolo sigino imwe ni turetaga amwe. Dennis Mugendi ujwaga kuretera ikiumbuka mwanki kuma Igembe South gokinya ground ina bogaiti tigania east na west. John Vega agakuretera chio kuma ibari na bia town ine indongi ya chuka. Nicholas Nchabare eridho mono nawe Martin Mugambi emuraini na gukuretera chamara. Rita Mwaniki wa Mushiri riri ni ritho riaku kaunti ya Embu. Muthuri wa Muriuki kuma Kinginanginene Kamiru North Imenti. Mutugikare kuma Migurune na Uthongi bwa South Imenti. Antone Kadhenya kuma Mbeshene Maite na Mena maja kaunti nene ya Nairobi. Kuma nja ya Kirimarabore Gaki Mutegi. Edwin Gatobu kuma Mwankene Jomeru Igembe North. Brian Kimathi agakuretera nteto indongi jaire mabeme kindo ni nareari. Duncan Mwadhi agutambura kiricha Igembe Central. Makena Wambabu agakuretera cha Tharaka kwa Kunyomba. Banta Murangiri uja agakuretera cha Buri ya Gaiti na kaunti Muturi ya Isiolo. Ekomi na bana supu omabwetekeka kumanture na sietu kuja kiriwe imwe imwe tutitha maganteto ou itwenteto. Wero TV tukinya miaka 10 ya kuthariana kureta Meru werone mumero we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera uthibu bwero teto ireshe gwetekeka na shioma twakurungira kinyantorene gushokia nkatho na kuga ibwaga mu Meru igo tutika station namba 1 mwirigone jojo Musafara jo tujogeta ojo Jumaine tariki jere mori jo tantatu tukambiria Kagoma, Charia, Mitongo, Nkobo, Egoji, Kenoro, Mikombone, Kionyo, Kethirone, Githongo, Katheri, Kithaku na turekerie Kirogine. Na Jumatano tariki 3 mori jo tantatu ni Muthara, Kangeta, Lare, Mutuate, Antubeto ya Kiongo, Kiengo na turekerie maili 3. Na Alhamisi tariki 4 Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhima na turekerie giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuko ya kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto tukinyethete twe nenjara ya mwathani. Atangazaji ba Wero FM na Wero TV bakethro bareo na Jumuogo tije Wero tugukunda iyo geta wekunduka na umbere. Miaka 10 ya Wero TV aja ichua. Habarini wana Mombasa.
bararia na mugambo jumwe jantigiri na gwitikanirya kuma mboa bati kumenya kurabetite na gitumi gikinene ni kurega kugwatwo kombo ni urabetaga nguntune batwatanire nkuonerie itambia kwa itambia biashara ya Meru barutakanaga mujini wa Mombasa agaikantu kumaga ta locomotive driver kana kuthia ngale monki ni mbethara ndikara nyoro rungamirite mantha transport yonde ya Mira kuma Meru mwanka ya kilela antu betwa Mombasa nyuma ya miaka kathumba nyumene Mumeru nonekanite gucoka kaumo kawe na gwita na mbere gukarabwega guntu guku indi ari na mathina nkabo otajaraja muritire mboa na gitumi kirembi kwa uranya ichi thuka mbona tendi thukite muno tabure ndo wingi guthuka ronto ambura la sesi yetu turera account ya Mombasa ile oro sana oyere nyingi sana lakini mostly jibaji ya county on licenses hiyo sana wote pitie tena sio kone nero kwa kwa ringi sana watania na mwandiki wetu wa Nteto Robert Matano Jumapili ya tariki 7 mwezi wa June agikuretera rugonoro mwanya Mumeru wa mboa ajendene ya Weru TV rumuri rwa Ameru Nandera ino mabati nini kitamaguri obwega arageje 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium.
yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu wejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarore akwinagwe. Yetu sako, your success, our pride. Kumagara ine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Tugicokera na Nteto Nkuruki akiaria kirimambura za madaraka ntere chia Timao ngavana wa Meru Mutuma ntwithinkia ni ariritie mathina jaria jarumirite akari mono jegie otunyani bwa miunda agitariria mibango ya thirikari yawe gutigira owezani bwa taito augite agatigira ngari ya kuoria mwanki ekuretwa nteri jini kenda korwana mitino gakimutegi no karimamburene jaza gatumenyithie Nkuruki. Iri ntugo ya gukongwira madaraka ya 63 gavana wa Meru Isaac Mutuma ntwithinkia na tongoretie mambura mamantere chia Timao araririte wambobo mende mwingira yethiritwe kiyo mono buri. Mutuma kiaria ruga gatigira wambobo bobo kuthira na Nkuruki karibone taito chia minda yao. Tuko na shida kidogo ya titles katika Meru County. Juzi tumekuwa na His Excellency pale Alhamisi na tumeongea maneno ya titles kwa sababu hata pia sisi hapa Timao tuko na shida kidogo na pale Tutwa na pale Gerua mambo ya titles. Vile vile bwana gavana umesikia maneno ya hii shamba hapa. Mimi najua mambo ya hii shamba sana. Nimeleta mbunge hapa kwa sababu ya hiyo shamba. Nimeleta National Land Commission kwa sababu ya hiyo shamba. Inko menya kule antoba hukuma miankene yeto na aramu ankene yongarindari. Antoba hukuma paka yukia kiwanja Mwanga Town Garindari Market, paka yukia iwanja vya kanisa, paka yukia iwanja vya soko, manto ya Mutuma ntwethingi arikuo. Mutuma ntwethingi arikuo. Mheshimiwa Rendekere arikuo. Waheshimiwa baba ya majority Linda Mutuma wakisema arikuo. Utente kiria mandu ya kareka. Ora mwari ya maru ya era muthetu wa Meru. Ora mwari ya maru ya era muthetu wa Kenya. Ora mwari ya maru ya era mu Kenya. Neu Mutuma karwira ntubabore. Neu Mutuma karwira ntubakisima. Na bukoni mitini ya miankira yethiritwe gikuyirwo muno ntere chia Timao na akari kuraramika muno no ntubo wagibwa nkari ya kuoria mwanki no ntubura nkinya bubu kinyiritwo muno ne MC oguntu gukumatini kimathi kumburi. Ngavana rugo ntubo bwa bubanganite Bruno ntwari na mubango kugura nkari thato chia kuoria mwanki. Yomba chieza alibazaidi chia yoka iko kaliko atoka yakoria munene wetu ndakuromba na heshima nene turetere zimamoto leo tuelewa turetera baba wetu oni ngwithitie mikakati zimamoto ira cia urini ni munyaka gita ka 2013 echo ciari ko lakini ciakwire umete Nairobi ukwirite direte Timao gukuma mbere na ndeto kare akuthambio thio kwa Meru utekuona twena makosa zimamoto iciete ithatu ne mwenkareta Timao yetu. Akiaria mamburani mama County Commission wa Meru John Jiamoro na ori mugeni na kuromba nto kuwatanira na atongoria bokaria. Kweli wa mambo ni kwamba sisi kama serikali kuu na hata serikali la gatuzi tunahitaji ushirikiano wa karibu sana na wananchi, haswa upande wa
ilipatia habari. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Mbũri ngĩripotera ndeto cia werũ nĩũkambĩtaga ki Mutegi. Mambura ja gũkũngũĩra ntuku ya Madaraka ntere cia Tharaka nĩjatongeretwe nĩ munini wa DCC Omweru. Kĩrĩ kĩatho gĩkĩ MC wa Marimanti nonekete kũtharĩkĩra ngavana Njoki akiuga nethirĩte akĩathũra ward ya Marimanti. Akari na bone bonekete gũkenera bonene sub-county njerũ ya Tharaka West bakiuga ĩkabũthĩria gũkinyĩra motungata ja thirikari. Makena Mbabu gatumenyithie. Akenya bagitinda gonto mwanya gũkũngũĩra nyambura cia Madaraka kariba Tharaka West batetigeretwe nyuma aria batindite gũkũngũĩra nginya bagikenera kũgwata sub county njerũ aria baratongoretwe na DCC wao mugeni. Hatuna sub county ingine ama namna gani? Tuipende hii sub county yetu, na njia ya kuipenda hii sub county yetu ni kutafuta njia ya kusupport ile miradi sote ambazo zinaendelea katika hii sub county yetu. Karine baugete sub county no ikareta mawega maingi kibo kinya antu kugwata mawira bakiromba kureterwa atongoria bonthe bare babati kwithwa begi sub county. Program cha thirikari ra mbinge igagwa na sub county, which means tende tunyamu twatu ndato kwenda tuthinya wandikani arimo bakiandikwa babange ndi sub county siringi. Tharaka West ni imwe yero koigwa ikiomba kwa ikiandikirwa arimo bainge wananjeshi bakiwa bakiandikirwa gogo. Saa hii na sisi tunastahili kuwa tunaona shinda zile tuko nazo ili tujitoe katika hizo shida. Hapa Tharaka West najua ni ndogo. Saa hii mkubwa ni wewe peke yako uko hapo. MC wa Marimanti Kennedy Kamunyoni atharikirite ngavana Muthomi Njoki nikiria kuga ni atiganirie Tharaka na kathi na mbere na gutetera kariba gwataki yao. Ora apera nafasi ya kwethwa are governor wa Tharaka Nithi County. Bantu agotomea resources kana mbezi yako na national government irothera antu aba maendeleo. Actually ntije mubango wake noriku. No ntigo sio ona Tharaka yonka ende kabaka na huko ago, lakini twakinya Tharaka my friend ni kubaya. Akiuga nginya sibitari cia Tharaka itena ndawa. Serikali peane mbesa ule waduka kuenda. I am the most annoyed lakini inu wacha tunaendelea kupambana kule assembly ningeona ndi badiete kuleta budget watatupata mapambano bado mapambano. Kiripotera Werũ TV kuma Tharaka mbita Makena Uambabu. Ntere cia tigania na egembe kinyachu itetiki nyuma kiri gũkũngũĩra mambura ja Madaraka haria ntere cia egembe north jathithikirite chukurune ya primary ya Miyone jatongeretwe ne DCC Martin Muya na Georgia Tigania Central jathithikira chukurune ya Kathe jatongeretwe ne DCC Lawrence Kinyua. Edwin Gatobu gatumurikire uria gwatinda ntereji. Egishkone kegembe north nkongwiri cia Madaraka ni kongwiri skuru ne Miyone primary skuru igitongerwe DCC Martin Muya na kwimbiri mubunge ogishiko gike Julius Taitumware ndo ari chokarie monondo erebethiritwe nayo kunyie wambabo bigibiki ejukitie kanya kambere. Ewe ngweto nete no roti omwe kanongo kwenda kurema mwongo wa mtu naye tunasema tutashughulikia. Serikali iko hapa, hospitali yako hapa, network kebu yawezi wasilime migongo ya wengine. Wana hospitali usilegeze kamba katika hiyo eneo, ndio watu wafanye biashara, wafanye mambo yao bila shinda yoyote. I'm happy to say that hiyo wizi umepungua zaidi. Si ndio kweli? Na hiyo ni juhudi ya hii timu ya security tumeona hapa all the way mpaka nyumba 10. Kuna vijana ambao wamepaki kama 3 na tunajua mahali wanakaa. Tumeanza kutafutana na hao tayari na it will not take any time. Tumanyao kimotoni. Na kugishkone kegembe South mubunge John Paul Murigia gwatanira na kariba wa sub county njero ya Kachio aria akiaria rombete ndwangiche kithirikari kuthingatira na mpointe to cia mwarimu mwana rieto Frederick Gitejora murejojo ethero tene cia nyambene kenda kioto kioneka akiuria kinyanjuri nchike gutetheria untububu. Na kumekuwa na mazungumzo mengi na ile na alizungumza kwa DCIO wetu. Kumekuwa na mazungumzo, watu wakiwa wanazungumza, wakiwa wanasema wanajua yale ambayo yaliweza kufanyika. Ni vizuri sasa, sababu mwili umeweza kutambulika, mwalimu ameweza kujulikana ni yeye. Mwende upesi, muhakikishe ya kwamba
Wale ambao waliweza kutenda hicho kitendo wameweza kuletwa katika vitabu vya sheria, na vile vile wale wote ambao wanazunguka wakiwa wanazungumza haya mambo huku, wote waweze kuandika statement zile ambazo zitaweza kusaidia serikali na pia familia kuweza kutambua mmoja wao ni kipi ambacho kiliweza kumkumba. Ni ntukwire na mubunge wa giciko kia Gembe Central Dani Kielwa Karitho atumirite kutumiria na kwariria mantu jege na barabara ya Kore aria akiarekire mambura jaja nterecha kauli ni subcounty ya Kengwa kuga tayari na nankanirite barabara ukire mukandrathi na kire bimya bibi kaibiyejete kambiri gwitiro ngugi. Ilipata gazettement ile ilitamkwa na president tukiwa Katheloa, ikakuwa gazetted, ikakuwa advertised, ikaweka tendering, ikaenda evaluation na ikaenda awarding. Na nimekuja njuzi kufanya ile inaitangwa site handing. Na ndio unaona nilikuwa nimekuja hata na watu wa Kera. Ndio to hand site to the contractor. Kwa hivyo Ngondi willing, in next 2 weeks mtaona contractor amekuja na vyombo kuanza kutengeza barabara. Na maasindi wameze wembe. Tigania kinyayo etitigi nyuma kire nkunguri jere DCC Lawrence Karani atongerete kiatho jage kintereche thangatha kariba kioneke ikukigwirirwa nene. Tukaria kariba thangatha na kinyaba tigania isi yonthe twina kuwirwa no ntu bagutongeria bwa twinabu bwe tongeria bwa twachwaga bwa twaruyaira ikenda twira twinabu na ntukwena aru twinabu antu betu ituwirwe na tukunguyire na tugeba ke murungu no ntu bagutweberia utongeria bwa thuki utongoria bwa mubeberu urataenda kuona tugita na mbere urataenda kuona barabara ikithira ireo urataenda kuona mu Afrika akithoma na aru agatukuthoma freely na aru agatwina freedom ya mtu gwita itara kwenda na ke obisi cietu ikaithira iruguri tukaithira tukithikirika kuwirwo ntukwena arua turi na kuwirwo ntukwena arua no ntu bakureterwa mandaraka kwetu iri ntuku ya mbere itukuwirirwa no ntu thirikari irero ne kurita ngugi no ntu wategera mbere tutona barabara lakini barabara ratu ndio thai ne wekirwa lami na itukuwirirwa ngwira thirikari kurita twawirwa buru tukinyakinyukira kuringana na bora tukazi ni kuma kwa nthike yako maisha ni tumeri sana. Antonia Ntotecheweru TV ni Edwin Gatobu. Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto cietu ceru themwe tucemanitha 3:30 ritwa ni Maureen Kinya monanire to mathithio ni Maureen Kirimi.